Kraj rata na Kosovu je obeležen 10. juna 1999. godine sa Kumanovskim sporazumom koji je predvideo da sve oružane formacije Srbije trebaju da napuštaju Kosovu u roku od, 10 dana, ali takođe i administracija, znači, treba da ode. To znači da Kosovo je bilo u tim, znači, drugom polovinom juna 1999. godine nije bilo nikakve vlasti tu. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu je, znači, došla i preuzela organizaciju vlasti na Kosovu. Specijalni predstavnik generalnog sekretara je stvarao malo čudan naziv, ali savjetodavni savet ili odbor, da kažemo, koji je odmah krenuo da rekrutuje domaće sudije i tužioce. I odmah, znači negde sredinom 2000. godine, misija Ujedinjenih nacija je odlučila da predmete za ratne zločine treba da se vode pred međunarodnim većima i istragu, naravno da izvrše čak i policajci, znači misije UNMIK-a i međunarodnih tužioci. I takva situacija je bila do 2003. godine kad su krenuli da obrazuju ta mešovita sudska veća u predmetima za ratne zločine, ali koje su takođe, znači, ukoliko je bilo 3 člana sudska veća, bar 2 su bila međunarodna i naravno glavni predsjedavajući i jedan je bio domaći sudija. I ove sudije koji su bili domaći nisu pokazali veliko angažovanje u tim procesima, posebno kad se radilo o suđenjima bivših pripadnika OVK-a. Ta suđenja su trajala predugo, zatim većina njih su vraćena na ponovno suđenje. Kao posljedica, mislim da je bilo samo 10 optužnica, ali presude pravosnažne je bilo samo u jednoj od tih optužnica, znači do 2008. godine. Naravno, ti predmeti koji su bili, znači, u toku su predati EULEX-u i EULEX je preuzeo te slučajeve. EULEX se pokazao možda efikasniji i podigli su više optužnica i one koje su preuzele od UNMIK-a ubrzavali te procese, a kraće su trajala suđenja i 2018. kad konačno svi predmeti su predati domaćim sudijama i tužiocima, većinom u tim predmetima optuženi su bili Albanci i skoro u većini slučajeva koji su bili osumnjičeni, odnosno kasnije optuženi za zločine takođe nad Albancima. Vrlo malo je bilo predmeta gde žrtve su bili nealbanci. Kao što sam rekao, konačno 2018. su svi predmeti predati domaćim tužiocima i sudijama. Znači, od 2018. do kraja prošle godine, do kraja 2023. godine, podignute su 27 optužnica od strane tužilaštva. Bilo je oko 90 optuženi i oko 11 optuženi su pronađeni krivim sa pravosnažnom presudom. Bez obzira koliko su imali dokaza o nekim osumnjičenim, nisu imali pristupa, nisu mogli uhapsiti. I to je postao jedan od većih problema i izmenjen je krivični zakonik i počela su suđenja u odsustvu. Rekao sam da u periodu UNMIK-a i EULEX-a uglavnom su bili optuženi Albanci i osuđeni Albanci, a u periodu kad su predmeti preuzeti od strane domaćih tužioca, uglavnom su optužnice protiv Srba. Ima par Albanaca, jedan od njih jeste Albanac, ali optužen za zločine nad Albancima, pošto je bio pripadnik srpskih snaga.
Bojana, kakva je situacija u Crnoj Gori? Koliko vi pogledate samo presude koje su donijete nakon sticanja nezavisnosti, ono što možete vidjeti jeste da su ti postupci svi vođeni praktično da bi se odbranila ta politička teza da Crna Gora nije učestvovala u ratu, posebno kada govorimo o ratu u Bosni i Hercegovini, ali negdje i da bi se zaštitio politički vrh koji je tada bio aktivan i koji je bio aktivan zapravo do unazad 4 godine, odnosno do avgusta 2020. Ono što je veoma bitno jeste da su svi ti ljudi oslobađani na osnovu stavova suda koji je bio prema riječima međunarodnih eksperata koji su analizirali procesuiranje ratnih zločina u Crnoj Gori potpuno pogrešan i bez presedana. Mislim da je negdje najbolji primjer za to zapravo presuda u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica gdje je crnogorska policija, odnosno pripadnici MUP-a Crne Gore, gdje su hapsili izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i praktično ih predali pod nož Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću i samo 16 osoba je preživjelo to izručenje, njih 66 je smrtno stradalo i ono što je sud u Crnoj Gori zapravo učinio jeste, iako je utvrdio da se to jeste dogodilo, oni su zaključili zapravo da naša policija ne može da odgovara za ratni zločin iz prostog razloga što Crna Gora nije bila strana u sukobu, odnosno nije djelovala i nije pomagala strani u sukobu, što je potpuni nonsens. Znači, ovaj zločin je izvršen u vezi sa oružanim sukobom koji je postojao, ali i od presuda pred Haškim tribunalom potpuno je postalo notorna činjenica da Crna Gora zaista jeste pomagala vojsku bosanskih Srba i posebno u tim prvim godinama kada se dogodila deportacija, odnosno ta 92. 93. Tek nakon što je došlo do promjene ljudstva u specijalnom državnom tužilaštvu i tog pritiska zapravo o kojem smo govorili i međunarodne zajednice i Evropske unije, tužilaštvo je počelo nekako više da kopa, posebno kada su u pitanju dijela seksualnog nasilja u istočnoj Bosni, koja su vršena od strane crnogorskih državljana, ali opet nije ni to bilo na njihovu inicijativu, već im je mehanizam te 2020. godine dostavio dosije protiv 15 crnogorskih državljana koji se sumnjiče zaista za dijela i seksualnog nasilja i ubistva i uzimanje talaca i tako dalje. Ono što je također karakteristika, čini mi se slična kao na Kosovu, jeste da u Crnoj Gori zapravo nikada nije pokrenuto pitanje komandne odgovornosti. Čini mi se da je Evropska komisija nekako prepoznala zapravo to odbijanje Crne Gore da procesuira komandni lanac i zapravo to je negdje postalo sad i završno mjerilo. Ako Crna Gora želi da uđe u Evropsku uniju, ona mora da isporuči predmete koji su na visokom nivou, znači više se ne traži samo procesuiranje ljudi koji su na najnižim nivoima, mora da se pokrene pitanje komandne odgovornosti i to mislim da je negdje dobra stvar, jer da nema tog međunarodnog pritiska, mislim da Crna Gora to nikada ne bi uradila. Kada je formiran sud u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, značajan dio predmeta iz Haga je ustupljen tamo neki 2000. godina, poput predmeta za prijedorske logore, sistematska silovanja u Foči, zločin u Ahmićima, bio čak predmeti protiv Trbića za pomaganje za genocid u Srebrenici i to su prvi predmeti koje je sud Bosne i Hercegovine procesuirao. Slijedilo se naravno kako su godine prolazile, povećavao se broj predmeta, ali onda dolazi do određene stagnacije. Dolazi do jednog zatvaranja i ja moram sada pomenuti ovdje vrlo kratko i izvještaj sutkinje Joane Korner koja više navrata upućivala kritike, prije svega tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali pravosuđu općenito i sudu Bosne i Hercegovine. Dolazi do cjepkanja predmeta, optuživale su se nedostupne osobe, procesi su predugo trajali i kako se povećavao naravno broj optužnica, kako se dizala norma, povećavao se i broj oslobađajućih presuda. U sudu Bosne i Hercegovine postoji jedan osuđeni na 3 različite lokacije, osuđen za zločine u Prijedoru. Učestvuje u streljanju u Čarakovu, učestvuje u likvidaciji na Koričanskim stijenama, učestvuju u premlaćivanju i ubistvu zatočenika iz Omarske u Manjaču, ali bilo je i haških osuđenika, naravno, koji su osuđeni poslije u sudu Bosne i Hercegovine. Predmet u Štrpci je zaista bilo osoba koje su i 1992. godine osuđeni za ostale zločine koji su počinjeni na području Višegrada. I onda je prije par godina tužilaštvo optužilo Milana Lukića baš za zločin u Štrpcima. I onda sad se vraćam samo na kritike sutkinje Joane Korner.
šta zaista govori podignuta optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine i potvrđena optužnica protiv Milana Lukića. Kada pitate žrtve, svakako, kogod je kriv treba da odgovara, treba mu omogućiti da se brani, ići u suđenje i tako dalje. Ali onda se s druge strane postavlja pitanje koja je logika optužiti čovjeka koji izdržava doživotnu kaznu zatvora, ne znam u kojoj on trenutno evropskoj državi i prema našim informacijama on konstantno i odbija da primi optužnicu tužilaštva BiH za ratne zločine. I to je ono što je sutkinja Džana Korner govorila, da se zaista troše resursi umjesto da se fokusira na neki konkretni predmet. Veliki broj tužilaca tokom godine nije ni podizao optužnicu. Neki se čak, mi smo osim te statistike radili istraživanje koliko se puta tužilac za ratni zločin pojavio na suđenju za ratne zločine, pa je pojavilo se jednom ili dva puta ili nisu imali predmeta. Kakva je situacija sa procesuiranjem u Srbiji od 2003. Situacija sadašnja, trenutna, može se jednom reći opisati kao veoma razočaravajuća. Naime, kada su počela suđenja, bio je tu jedan entuzijazam. Videlo se da politička volja je bila ta koja je na neki način, hajde da kažemo, ne baš mnogo doprinosila tome, jer mi ne možemo zaboraviti i nastojanje predsjednika Koštunice da se Vukovarska trojka ne izručuje, kada je tužilaštvo odbilo da im sudi u zemlji, da je čak insistirao da se tužilac meni, pa je odakle i da je odustao pod pritiskom međunarodne javnosti. I u tom periodu je tužilaštvo imalo zajedno sa tužiocem 5 zamenika. Podignute su 44 optužnice protiv 150 lica, od toga je 35 predmeta tada pravosnažno okončano, 62 lica su osuđena, 32 oslobođena. U drugoj dekadi imamo 62 optužnice, jeste da je to veći broj optužnica, ali moramo pogledati kakve su. To su optužnice od kojih je samo 19 samostalnih. 42 optužnice su ustup iz Bosne i Hercegovine. Šta za tužilaštvo Republike Srbije znači ustupljena optužnica iz Bosne i Hercegovine? To znači dobijen gotov proizvod. Tako da umesto da podiže optužnicu na osnovu člana tog i tog zakona BiH, samo promeni član Krivičnog zakonika Republike Srbije. Imamo 27 pravosnažnih okončanog predmeta u ovoj drugoj dekadi, 25 osuđenih i 5 oslobođenih. Ali ako se pogleda rezultat za 20 godina, to je 107 optužnica, 69 predmeta koji su pravosnažno okončani, 4 su odbačene optužnice što su optuženi postali procesno nesposobni, 4 su obustavljena zbog smrti optuženih i imamo 21 u toku. 96 pravosnažno osuđenih osoba, od kojih je 56 pravosnažno oslobođeno. To nam govori da je kvalitet optužnica jako loš, jer imamo toliko veliki broj oslobođenih. Za 20 godina 107 optužnica, ako gledamo neki prosek, to je samo 5 optužnica otprilike godišnje. Ali ono što je obeležilo ove dekade, to je veliki broj ukinutih prvostepenih presuda, posebno u složenijim predmetima. Imamo predmete koji jako dugo traju, 10 godina, lepo bi bilo da su svi završeni do 10, imamo predmete, Ovčara nam je trajala 14, Ćuška predmet je 2010. Sada završavamo 2014. Još nije doneta pravosnažna presuda, jeste prvostepena u ponovljenom, ali još predmet pravosnažno nije okončan. Zatim, ono što smo uočili u zadnje vreme, to je da iako je seksualnog nasilja bilo jako mnogo tokom oružanih sukoba, posebno u Bosni i Hercegovini, posebno što su dokumentovana i u haškim presudama, takvih predmeta je u Srbiji bilo jako malo. Do sada samo 13. Takođe, nikada do sada nije dosuđen imovinsko-pravni zahtev. Takođe, ono što moramo imati u vidu, to je ta kritika koju fond stalno upućuje tužilaštvu. Veliki broj ljudi, veliki materijalni resursi, njihov broj zamenika se vremenom povećavao. Rezultat rada svakog tužilaštva
treba da bude jednostavno dovoljno kvalitetna optužnica da dovede do osuđujuće presude. A mi imamo jako veliki broj oslobađajućih i optužnice drugog tužilaštva, na čemu naše tužilaštvo preživljava, koje ima usput i jako velika materijalna sredstva. Recimo, prošle godine su imali 12 ljudi i budžet od 220 miliona dinara. I samo 2 samostalne optužnice. Mislim, strašno je da bismo jako voleli da imamo takvu situaciju, da imamo jednu optužnicu po tužiocu u toku godine, pa makar se radilo i o predmetima koji su ustupljeni, ali da ih makar bude na tom nivou. Naravno, ima tu dosta i do strane suda, jer, znate, veliki broj ukinutih prvostepenih presuda ukazuje da je i prvostepeni sud pravio greške u koracima i propuštao da uradi ono što bi trebao da uradi. To je ono što je dovodilo do velikih problema u ponovljenim postupcima. To su veliki predmeti sa velikim brojem žrtava, gde su pozivani svedoci iz regiona, članovi porodica žrtava ili sami preživeli, koji su ovakvim postupanjem bili jako razočarani. Osjećali su se iskorišteni kao jedno dokazno sredstvo i nakon toga su veoma često odbijali da ponovo svedoče, zato što su ljudi izgubili veru u pravosuđe Srbije da će dočekati deo te pravde, da neko bude osuđen za smrt njihovih najmilijih. Sa druge strane, tu je u pitanju i kaznena politika. Prvih 10 godina prosek kazni zatvora se kretao negde malo preko 11. U drugoj dekadi se ta lestvica spustila na samo prosek od 8,2, međutim uočili smo nešto drugo. U drugoj dekadi 1/3 od optuženih, njima su izrečene kazne ispod zakonskog minimuma. To je nešto što je veoma negativno, jer ako je u pitanju toliko strašno krivično delo kao ratni zločin, da biste kaznu umanjili ispod zakonskog minimuma, možete samo ako postoje izuzetno olakšavajuće okolnosti. U jednom predmetu su samo nabrojali olakšavajuće okolnosti i to je bilo to, dok obično najobičnijim olakšavajućim okolnostima, kao što su protek vremena, kao što su porodične prilike, da je otac i recimo otac 3 punoletne dece oženjen, u njihovoj ukupnosti davali značaj osobito olakšavajućih okolnosti. I onda imamo ratne zločince koji su osuđeni na godinu i po dana zatvora, što sa druge strane žrtvama šalje jednu veoma lošu poruku i sa druge strane žrtve koje bi iz regiona i njihovi članovi porodica i svedoci trebali da dođu da svedoče, jednostavno ubija volju da pristupe uopšte sudu i da svedoče, jer ne vide svrhu, pogotovo kada su u pitanju takve kazne. U Hrvatskoj zapravo govorimo o 3 perioda u procesuiranju ratnih zločina. U 90-ih niti je bilo političke volje, niti su policija i tužitelji, kasnije državni odvjetnici, imali iskustva. To je vrijeme u kojem ima nekih postupaka, poput onog iz 92. protiv Mihajla Hrastova, za koje je trebalo jako dugo da bi vidjeli pravomoćnu presudu za zločin nad 13 rezervista na Koranskom mostu, ali zapravo era učinkovitijeg procesuiranja počinje kad smo kao društvo i glasači uspjeli izabrati nekog drugog, a ne HDZ, a to je 2000. Slika nije jednostavna, ona je slojevita, jer kad pogledate neke postupke poput onog za zločine nad srpskim civilima u Osijeku, gdje je prvo optuženi, sada i nepravomoćno osuđeni Branimir Glavaš, zapravo kad se konačno intenzivirala ta istraga, što je bilo nakon 2000. postalo jasno da je policija istraživala kvalitetno taj zločin već 1991. Ali da je smjenama u redovima policije taj rad stao, da bi se nastavio tek nakon 2000. I to vrlo teško. Jedna od lekcija koja je vrlo dragocjena je da je tu presudnu ulogu odigrao policajac Vladimir Faber, koji je poslan u Osijek kako bi zapravo ta
istraga uopće bila završena, boreći se sa velikim pritiscima, uspio završiti tu istragu, pa su onda 2006. i 2007. podignute optužnice. I još bi nešto rekla, da je i u 90-ima javno znala za zločine. Dakle, i za zločine nad Hrvatima, za zločine nad Srbima, ali evo, to da je Vladimir Faber kao policajac odigrao ključnu ulogu u podizanju te optužnice, nije recimo dovelo do toga da se sličan model primijeni u nekim drugim istragama u Hrvatskoj. I najveća slabost u ovo vrijeme, nakon priključenja Europskoj uniji, kada možemo govoriti i trebamo govoriti o stagniranju u smislu učinkovitosti i procesuiranja ratnih zločina, jeste da ni policija ni državno odvjetništvo nemaju neophodne kapacitete. A za to nikad nije bilo političke volje. Mislim da sredstva nisu sve, ali ja se ne prestajem čuditi da u godišnjim raspravama o proračunu to pitanje ne biva potezano. Dakle, dižu se i kaznene prijave, bude pritiska zašto se nije istražio ovaj zločin. Bilo da je riječ o Hrvatima ili Srbima, ali se ne podiže proračun jer su državna odvjetništva koje istražuju zločine naprosto podkapacitirana. Drugi problem koji je sada vrlo prezentan, što smo čuli i prije od kolege, je da jedna stara garda sada ili već je u mirovini ili odlazi u mirovinu. Pitanje primopredaje iskustava je vrlo urgentno i još uvijek važno pitanje profesionalnog usavršavanja. U Hrvatskoj se već godinama uopće ne rade nikakva profesionalna usavršavanja koji se tiču ratnih zločina. U vremena kad se Hrvatska tek trebala priključiti Europskoj uniji, u prosjeku je bilo između 30 i 35 suđenja za ratne zločine. Danas ih imamo između 50, 60, pa čak 65. Bilo je u 2003. 64 suđenja, od toga 42 u odsutnosti. Dakle, u Hrvatskoj 66% suđenja biva u odsutnosti, ja dijelim ovdje izrečena mišljenja da nam suđenja u odsutnosti ne trebaju. Kada su suđenja bila u prisutnosti u vrijeme pred europske integracije, bilo ih je oko 30, bilo ih je manje, ali mislim da su puno više značila jer su ta suđenja i praćena u medijima i imala su veliki utjecaj na javnost. I ja bih skrenula pozornost na neke posebne grupe zločina gdje nema napretka, primjerice za zločine nad srpskim civilima u Vukovaru, nema optužnice. Za vojnu redarstvenu operaciju Bljesak iz svibnja-maja 1995. mi se sastajemo sa državnim odvjetništvom iz Osijeka koje to ima u nadležnosti, uvijek ih pitamo, a kada će biti podignuta optužnica barem za medare? Prošle godine odgovor bilo da je zapelo u policiji, nema ni jedne optužnice za zločine počinjene u vrijeme i nakon redarstvene operacije Bljesak. Vrlo je malo okončanih postupaka, točnije 3 za Oluju. Ono što se sad pitamo je zapravo da je svojevremeno državno odvjetništvo i glavni državni odvjetnik dalo naputak da se svi zločini, pa i ubojstva iz perioda oko vojnih akcija trebaju tretirati kao ratni zločin dok se ne istraži detaljno jesu li ubojstvo ili ratni zločin. Čini se da to više nije slučaj u svim županijskim državnim odvjetništvima, jer dobijamo odgovore na neka pitanja da je primjerice zločin u Varivodama iz rujna, to je septembra 1995. ratni zločin, a zločini koji su činjeni u okolnim mjestima u isto vrijeme su ubojstva. Dakle, ima takvih paradoksa i s akcijom za ljudska prava iz Podgorice nastojimo dodatno inspirirati Županijsko državno odvjetništvo u Splitu kako bi napokon saslušali živog svjedoka koji je preživio Loru skupa s nekim drugim zarobljenicima iz Crne Gore, za sada bez uspjeha i bez ikakvog odgovora zašto se ne saslušava taj preživjeli svjedok.
Ne treba zaboraviti ni da veliki broj, ovo što sam u prvom dijelu zaboravio da pomenem, veliki broj osuđenih osoba ili optuženih koristi institut dvojnog državljanstva i prijeđe granicu. U zadnje vrijeme bojim se da u Bosni i Hercegovini to postaje praksa, jer imali smo nekoliko većih predmeta uoči prvostepene presude, jednostavno da ljudi se ne pojave, za njima se izdaju potjernice, a nisu po zakonu ni dužni prisustvovati, da tako kažem, izricanju presude, ni prvostepene ni drugostepene. Prije nekoliko godina smo imali bjegstvo jednog od optuženih za zločine u Sanskom mostu, koji je bukvalno u sred završnih riječi iskoristio blagodat dvojnog državljanstva, nestao. Nikada nama iz Ministarstva pravde Srbije nisu odgovorili kada je on dobio državljanstvo, kada je dozvoljeno i šta se dešava sada sa tim predmetom.